okutagurira no kwesima nibyo bisibira hakanisa ya Kasenene Church of Uganda ombusaba dikono bwa humoro mu district ya Kyegegwa bwa nyuma y'umufumo ruranganwa kwikiriza kutana na sitani n'ebikorwa by'ibyona. Frank Mujuno twire nakora umurimo gw'obufumu nagira ngo akaba yombekire kanisa ubwo ari kweshaniriza nko muhereza wa Ruhanga konka ngo arukora mu bufumu kandi ngo na Bible ebireta ari kumuruga harubaju. Abakristayo ba Kasenene Church of Uganda nibagira ngo umujuni akaba ari umukristayo murungi agisirwa rukushembera n'ahameze rukwera beto nkuyahindukira umufumu bona cyabatangaza abayine muno murumono shomo kanisomu konka akafuna wino shetizibu yagwa uko mwaka gona takumureba tishemize kureba mburuzo witu yatwara ubwirebwe n'abashabi bagenzi be bayimushikirira mugongo gwe twashaba twasikure shara nawe yayihayo byayine byona yatwayokora twapankiza piki akuba twatakubaza twabireta twabura mu kanisa nko kutera reverana gwajya twase kose ibintu ebi kandi yiciriza. Reverend Eric Sande ahendira rukushaba abafumu bona okugarukira mukama gasha kwa Ferupo Marangera.